Unwind your busy day with a cup of royalty. Royalty. Complete satisfaction with every sip. Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. Natural Samo water, the taste of nature in a bottle. Victims of sexual violence and rape often suffer after effects such as depression, flashbacks, and post-traumatic stress disorder, or PTSD. Post-traumatic stress disorder is an anxiety disorder that can result from a traumatic event. Living with PTSD is challenging, but learning more about the condition might help you to ask questions and find the help you need. To learn more, visit our website at www.asalliance.co or call 684-699-0272. Ia whaatala whaatu fōi I lau mai moanga Samoa ma le whaafongaanga I le nei fōi tūlau le aso. O le aso whareile nei Samoa, le aso luosu ma le ono le masina o Setema. Ia o stasi fōi aso mātango fie le lofa ma le anga lei o le atua. Whaiwhai pēr I ana mea lofa ma lana tausinga I o tātou watsunu. Mātango fie o le sulo le lai nei aso. Ia mawhanawhana fōi mālu fōi I staimi. Sa foi pa uti munga o ina mau ulu istaini mana ia le tau sa lo lau tatuanga ia tu I le fai ungol nei tau sanga ia ma le swinga foi le tau mai sel nei vai taimi e ma sali ona matua ma losi ai munga la ia ma o le masino po le neo setema ma sani ona tupu ai mu ai mai sel le fai tu le I le tu I sifo o le tu o sala fai po sa vai I le ma sani ona mu I le vai taimi le masina o setema. Ia leo watau tau audia mai le whai unga fōi o le nei masina, le mai tau watu tu sai fōi o le mta upolo o tultul loina pēr, ma mai tau mai le tātua atunu e le ngata o Samo nei, ai o le atunu o le tātua atunu o lo o papa au ma fio I atunu ma mau, ia o le whainga malo le ale tātua atunu. Leo mai tau watu le asolona sfuru nei, o le vai asolona lua, talu o na se eire whainga malo fōu, ale vanga whaupwhai, ale whautua I le atua Samoa ua tasi. Ia o ni mata upula le anga ia nei whaupoponga o le polkalame o le lava singa, ia o le anga I se tūlanga o lo iai fōi, ia le ngā solonga o tau mwhainga ale whainga malo fau o lo ua iai. Ia o nanga ia tuaile le mata upule o le whaamasinonga I le no ngā tupe, le ana tūla I mai, luas fulma le tolu wafe mauna tupu tā la le te leo le no ngā tupe. Le ana tu inatu sitasina avea ma ofisa o le mtanga luenga o leo leo. Ia ona mulmulu iai la le tusa o le talanoina fōi le mta aupolo o talanoina pēr I tala whea vea I fōi. Ia o le singa ngā singase a le fionga le li pālemia le sunga I lauli le maali e toa lea o lo iai nei. I le whalemai o le middle moa ia o Kilani I New Zealand. Ia o lo ua whaatasi mai fōi ia le tamaitai tu stala sinia o le tātou talamua le sunga ia langi keresoma ia e mā te whaasoa atu fo I mta upune pe on tūla I mai I tu tonu o le tātou watsunu ma whapea fo I ona talanoina ma li potia I li poti a le au whaasalau ma le au tu stala I le nei vai aso le whai wina I le aso losu ma le ono ma sina le nei o setema le olo tu whaatasia le nei polo kalame ma lor so I fua tali lang ia tālo whaapulu Fasileva le toe wala aua uilo mo atoanga tali ma lo se fua. Ia o te whatotona I lo si lo swafel na wa ole. Swafel na pe ole e sota I malevalo anga fo ile ale tamai tai ona fanua tali langi se ao lo malo pe ole sa no ia so ama marieto. Ia ale fa pe ole filo inga na mal fa pungal na ia le tula mai ile tato le sava pe savalo ia ile tau mai o le lotu kerisian le afe valus se lau tols fo e po le ala u la u fa mo ngai lo ma fa o tala tu o tato tino tala fa sol pito ia o le missionario lo ia na video mulan tau mai le afe valus se lau tols fo e va pe o le tau unga le valo anga le
na whanua ia sua mali atoa le lasa i ngā malo. Ia pela o ile tupunga mai lo sua whapea. Daki la ua ngoi le paro angale tatua mai ta ina whanua. Ua peso malu si anga e te babalo ai. O le ua sfuru aso i le so, le tate whaasoa ai. Ta luon se e ilwhai ngā malo fau langi. Tuana ia tufo i taimi o wheilo inga. Wato is wheilo inga mtua ta pena lava ava o le wheilo inga. Te lea wheilo inga minister ma minister langolango sa wheilo i atu i la tomitanga luenga o ava o wheilo inga. Ia o whaalo longa fo. Ia me se fo i o le wha mawai atu i naito ina ma i la tau fo i sa iai le tofinga minister. E peo se amtanga matanga o fia le, amtanga fau, se amtanga le leila ulea mai tau atu mo le amtanga o le tula i mai o le whainga malo fau le ua iei nei. Sa leia, e le ngata fo le tūlanga o le aloa ia fo i le o le whaurulunga fo le namtanga duenga, fo le nawhala potopotonga, ia le aloa ia fo le tautua o le sa iei mo i le tōwhingo. Le aia masamtanga duenga i le i whaia le nā tūlanga. O le pukampi wha mawai atu le minister, le ua tuua le nhoa, ia ai whaafiloa ia tu le minister. Fo sa lea, ia o tātou pole o tātou tūmaanga i le mwhai ana na tuua. Mai ese le matanga o fie po, ile le matamata tu, na matonu atu whamasinonga i le amatanga le veaso nei. Ua tolo o whamasinonga, ai futa amatou loa muli fo. O lai whaile whailoa inga i lalo le no fonga tu mau o le felo ai ai fatoa papio atu le minister o le tanga lungo famasino ia na matamata tu ia le mana ia tato tu manga masani le mfrena tu ua ai sa le ia ia le sango o se tu langa matango firna e tu langa ese fo tato mena mani o tato tu manga fa pea mai tau atu langi o le pe ola mai tau e fully ma tau sanga o whainga luenga le malo o tele se mai le vaenga o business tu maoti. Aula ule mai tau e mai se ola ngā luenga nei o le fast food tau sanga o ngā luenga o le tu stala o le whaasalau ia le mai tau wina o ngā solonga o mta upu me tu le melitono o le tātou atunu. Ila o mai tau pei o le taimi mua le uwhai se whailo ingo whapea. Ai mai se o le sa ai le whaia le whaatautonga o le sa wala a wel whailo inga. Ale taimina le whaatautoina le palemia ma le kapeneta ma whaipule. O le taimi mua le o whaiswhelo inga whaapea watu ma o matanga aruenga o whaalapotonga o itu ma oti e lima sfultasi ia. O lato whaurulunga ma suisinia. Ua whailoa i le malo ua ave ia le fina ngalo le malo i le mea o lo momia. Ia ma le tamu whaingala ina ia maua le tūlanga lea o le ngarulue whaatasi. Ave ese le tūlanga wale o le whemasa le soroa ia ngā lua whatas. Pea tūlanga ese lea. A le voi lau se e mai wa i tonu. A le stofi lea le vai so mua. E no mai tau atu, e mtua whaatu muli, a le whailo inga la le lona lua le na whai na iei ma whaurulunga o mtanga. Pea mai tau le ese fo i o le amtanga le ina. Pea se sa ilinga le o se ngā lua whaatasi. O le ufai ngā ruenga ma le malo au wale manui o le atu. O le asa u mai tau. Sa le la vai ale sananga apulu ese mai whenua inga li whel whatautonga toi whelua ino mai el whatautonga ia aile ngatai lea e toi whenua inga a minister ma la tumutanga luenga te to tasia ai sa ole leila vai o tele inga lue la vai tonu le malo ai te tonu ai le private sector mo le vanga o nga lue foi o tele vai foi se me papia mo mua o le whelua inga, le pau le whelua inga, a whai whelua inga, ia e whai e le te tāla fo le tua, e le whaasala la wina, ia le tato mata umo atu lava, i le melan tumpa, ia le na live stream mai ia o i whelua inga mua, live stream le fo le whelua inga alona lua. E wa te tala ia o i nape, wa aliali me fo le anganga le malo, le tūlanga le na saunoa iai, e le ngata le ngā lulu e whaatasi, a ia transparent umo le whaatinonga ngā luenga i tutonu le. O le whainga malo le la pena ia wa ia o te tira to tai manga i wa lena e sau e whai mai o le whai le whailo inga o la utala o le closed door o ta maa sani e le mela le o le ia o te o le sau le me lunga o le live stream mai ia pewa SF waino te ia whalongo na le temina ia a tonu la o le la tatala mai ia vanoa e le ngatala ia vanoa ia whaapea ia le whautato wa ai le tatalo le vanoa mo le au mo le whasenga lau tu stala ma le au whaasana lau
ia o se amatanga le leile ia hau ia ma lau tilo ia whainga malo o se amatanga le leile o tala wa mano papene ia mawhai foi ona a watu ia manatu ele ngata i whaurulunga ia o le taimi mo whai lewa o loa ia e peia na o tai o le malo ma whaurulunga ia lewa watu masui lango o ACEOs wheloa i umai wheloa ingo mana ia lua ia na whai ngomua ale fai patautonga ia malmuluri ani no mai al patautonga e wale o le mtau pole sa le voi sa ta o le sa no ngale fionga le tai o le malo le fionga ia le panimia o le sa ia ia fa opunga le ale itau ale itula me malo fo pe o mai lo le malo tutuli o to pe o se me mo ipo se me tau fa fefe o sa va pe tau fa fefe le fa ngaluenga i le taimi le o fa to sina ma pa pe ono au lumana ile le whainga pālota. A leo peo tau tino a il whailo inga lea. Po ina whaiela nā tala, ili se me whapena e tupu, al mem on mo mia, o le ngā lulu e whaatasi. O le au whainga luenga le malo, ma le malo fo. Sa le lei, mana tua po i apu. A whaatu sa tusa le temine tūla i mai ele whaasi le luo olua tasi. Na whai o si umi o whaile whaalu o le tapene. Whamasina o vivesi. Whamasina o vivesi. Le tūlanga le, o le mea la le tasina e sa hoa iei. E o mai lo te tonu whai ngā maro te tūli mo tonu. Ia lele mas mena tupu. Ai na umi lawa sa teimi o tau whaale le mata ukune le vā le malo. Ia matanga tu whai ngā ruenga. Le lawa toa ia ia mai fo ila whamatalanga nei ina o toa tūla i mai whai ngā malo fo nei. I la una tilo wo pei wo le tutusa ma le mea mua wo pei sa umi temi mua temi la nei le wo mai tau le so longa fole le nga so longa o mata upu ma pokala me le malo le la pe wo ai atu la vauia o le pe wo ye le tu langa ne wa mata nga lu e fatas le pe o mele na ye le lo tasi e faisi umi o ye le fo ina o le temi la fa le solo la fa sa mali na vai temi ia le watu tūtuna nei le te leo suinga mai nā. A le tū mau lava ia whaamatalanga nei whaalele solo i lunga. E o mai lo te tūri o tō ia le wa se folo. O lua mai aso whainga maro le atau te vai le se no tu. Le lava e ngā lulua ia lau whainga luenga. Ia pena le pauro le vaenga. O le wa ulo e au ia. Whailo inga minsta malato wa matanga luenga. O le tu alalo fo ile a lele ave ia ngā lulua e whaatasi ia le au whainga luenga matanga luenga. Ia ma le malo. O toa lolo mawhauwha ona ua pe o mātou le to e mai taimi fo intu tula i mai e swing o malo i le vaitau. I le umi o whainga malo sa ia mai sel taimi le sa tula i mai e le tō whahua e tupola e fia au a vea mtaitai o le malo i lona swafal nā mai a ana. Ia wa o mātou no o le solo te i le tasiva valutasi. Ia o i nā pe lena saua i loa la le HRPP. Tasi valulua le palo tatula e mele HRPP. I lunga le malo si anga le wasui ato le fina ngalo le atunu. Talua le solo te le na fai a apeli lo le. Tasi valutasi. A me fala ia sa mai tawina. E se e atu le malo fo le HRPP. Pefta ato e sui e le se fai ngā malo masani a le malo sa ia. Wai ono tau sang o e tupua e tuatu sa ia le fionga ia tupua tamsesi. Le lofi le faa. Ai pe o tulang fo isa ia e fe matea ma le tulanga le fa pe e o mai lol malo ia tuli lo moto ai pe le se senga na il taimi nala o le tula fono le sa fa fo il PSC le tofia ina ma le vai ngola fa ngadwa pe o le malo si el pui pui ngo o le fa ngadwa mai se fa ululunga o le taimi nala tul fa ipule ma le minista e tolu tau sanga ia ai sa fa il fa ululunga le sa ta o le director me terminali ta o CEO sa ta o le director ia sa fa ia se elita ele lima tau sanga pe ono sful tau sanga ia pe la tu la emel tu langa na fa tono tel minister le fa ton siri i me fo ina una fa nga malo fa tino ia le fina ngalo ia le fa ululunga po le fa ton ia no ai fa punga va pena va ina o na tau sanga lo minister ia to elu le rope to fo i mai le spalot ia al fatto un wai ia alu il tu la fono le lima tau sanga to fa pe o nana pe la mai tau le nanga i lo la fina ngalo le HRPP e te tau na sui tu la fono wa ale o fa tasi le no ta ingol fa nga malo i me no le atina o le tunu ma le fina ngalo la fa ngalo
e fiua le au porkiki e toso atu ai ale mana o ia le au fatino le au whaingaluenga e le se me tu pe ina la le na sui lo le tu la fono le waine o le to e ni fatonu a le la waisi o whaulu a walu la o whakon kalati tolu atau sanga a ele leila siwa le leila performance o tau lon ta fil pese e whamuta o e to pe o swinga lana le o fa solo mai te minne ia ale poi tatou te mai tauina ia mele o porkiki ele mfai ana malolo le tatou te mai tauina ia te la isto finga porkiki o le ia il tangata o le e fitau le i le ngaruenga lea ia o tofil tangata o le nau ia le minister ia tu tono ile kabineta ta sia langi ile tulanga foule o ine le lau mai tau atu sa lua feilo ai male minister foule so i fo maloloina ile asonafi langi te le mta upuia sa lua lotea mai folinga o ni tulanga le wa mata ona fa nga yoi ma fa tala noa ina ia se swinga le lei mo le mtanga bem ai me se o le tate loa le tele o mena tupu ia le te mai tauina pe o ele sa eli potia me tala le tangata ina na ngau ia me o fola le lo pena ngoi po la fainga foi pe o fa tau ko ile i si fa le fola au ia ai o le mata u po le lo tule mai alo wa sioki le mo fola au le mo vai la au ile fa le mai ala mau ile i fa le mai i private practices o la le lo so ta inga mal la lo tu fa inga mal le fionga le minister tu sai o le mata u le lo mai tau tu peisa o leo fa tu ton wale fale e ngafa male fa putuina male o kaino foala au a le tu la e mel fa fitau ni le ai le tu la e mel fa nga malofo sa ele fo fa fitau ni ai o le tu langa na mai tau ina i le fa soa la fionga le minister o mai on fa tatia o mai ole e ta o le na watau o tanga wenga i le minister o le fo le ona tatia ia fautuanga e au mai foi le fainga malo ia matu e sila ia e fo ia la le tulanga nei peitai io le foringa mai le io o ia le fatu fala inga fo ia fainga malo mai atu le tulanga le ai ole matala noanga la na fi mal minister na matua fa mai o ia ma fa manino mai le minister ia tulanga la ia mafuai la vai ngai tatala noanga le fale le warehouse wala sa to le falle ale langi pe o le fa fita o le mantula mai o le la sa e lo to fa fa nga malo fo to le to le HPP au pa le mia to le pa e fa la le fa pitoa le pa wala la nga luenga o se fa sintele o le fa le sa va tu pe New Zealand ma Australia pe as fu tolu miliona ta la le tau a fie fo mas so soania le fa le tu pe la langi le World Bank pe o le nga luenga tonwa le fa le ma la fa nga luenga o le oka fuala au, whaaputu fuala au, ia mautinoa, e maua fuala au, ma vaila au, ia ma mea uma ia mo o mea tonga whitinga whaafo mai. I taimi uma, e le motu. Ia le al, o le atu la i mele whaafita au, o le ale mele anu wa maua le whionga, le ministafo. E toro waenga sa whaalia nafi, mua, tuaina awe kako oka. Pai matuatuai ana awe o tātou oka, fwere i company, e le avea company, ai ave suppliers ye o la tau lai ave company o me mo wona lona lua a tau no atu ka ko oka le temile lo tuai atu o le available mai le vai la au por fala au le wel te mama tau le foi le na ta tau le atu o le oka o la langi atu le atu i male lona tolu o le fai anga le tato process le atu nei le tulanga na le o le na sau no elements ta e mai po aia tapenanga le tanga wenga po le warehouse wo uma ia le e vai mo tupe le ngatala le tuai mai o le tupe fa tupe mene ia o le tausa i leo sui o tenders board e saini ia approving o vai ia na manino al sau longa le o vai nga o me tolu na mai o me ia le tupe ia le tato wa o na sioki le tato wa o nanga le mo bona le wa batu tulanga e fa yanga wa tulowa tuai na alu ka ko oka tau no atu ia ka tatu oka wa already le se fona au apela por manate ia ma le process tuai la mana le tatu ia fiwe pa tali te me batu i le mtanga renga batu i le mtanga renga
ia o vaenga la ia na sila ia le la sila ia mai ia le no winga o leo fatu al fale le pa lua fe suma le ono leo to just full lua fe full ono to ja to full to sang o ile fale le fa pito amala na fa ngalo fa pito ale tu la mai fa vita lenga pe to lu me titilo ti ai o le fale to no la fa ngalo fa yanga ia ma le tūlanga la le umi le process lo no winga mai e ave le tender sport se lo mai apu mai ave le treasury ava tu le treasury e umi fo lo no winga mai le tupe fata wai fola au vai la po atol tolu ma sina pe o la le fautuanga le matanga luenga le ua tu ina mai i le minister le fetalenga sa le ula bawa e tele fautuanga na mai ai lua fautuanga manino na mai e leo lo faulu vai na le warehouse o ia na le na sa wai ia fautuanga ia lua mua fa atuto atasi ia le tato warehouse independent lava le warehouse ia pe o mele wai ia le tato fale mai ia le kidney foundation fa matoto ia le independent wa lua na tau sa na se le o le memo mona na ma le melo na lua e tatau ona tātou unai lo le mele o le tātou atu le third person, suppliers. Tātou o sao lava i o kampania nga o sia ia vai lau. O le manatu na whaalia, e le ngata e tau mo fia le alu sao i o kampani, a le vawe whoina la o le au mai o le tātou oka, e fua whoila i luna o le selengi. Ia tatau ona luatu le oka, luatu whaatasi ma le peimeni po le selengi i te metasi. O le si vaenga, peo vaenga a tulanga a matutira e lua o le independent, tuto atasi, ma le tato tio sao lava company. A iei whila i si vaenga na ta ua e whautuanga nei. Ia le se tato long term, while le whainga paanga, ma company nei. Ia wala le tilo, ma tau rei le te me oso mai e ia whalavilai whakosei. Famai. Le se tato whala o inana le tau le adwa i lalo le emergency ma le unplanned demands. Ia latula me arsa o la vai o le company le ngos i whaingo whialan sa ona i lo le tau kami aku i suppliers po le agent i ana fito adwa ele i o. E pe o le si vaenga whainga tale iai o le vale o tato i ma le supplier po le agent o i le wha pe whesi umi. Oh, okay. Fesi umi o le vale i nei lo le avi o ai a tato o sao yo e la directly o ai fesi umi o le tamile ka amilo poi i le agent. Ia wa ka le lopo la mele tupu mai i le vale po le fai ang le agent po me fa pena. E pela le fautuanga ma rosina le wa mai le fa ulungo le warehouse in fa tuto atasi ia ma tu la le tulanga na o le afoni. O le tatou o sao la vai o le company. Na fasilingia le tūlanga hoi le o le saunga le mua whala au po vai la au mai sa. Po iei se si hoi le siakia nei mea me whapena. I o lan whamanino mai fo le minister. I o inae ngā lurue ma le WHO. O lo iei tangata whapito wai le mawhai o na au mai whala au. Yo e whainga whawai le WHO. Tawana talia alo ia uma whala au ne. Ile ngata na o tātou au isi atunu ule ave iei. Ele fa pe so se fola a wa mai e tau ona meet uma conditions ale WHO lu afes fulon o langi len tatel no len tala il fale le o to just fulu tau sanga le matua fo i o le fale ale mai tau ina tele la fa fita u dia el pe o le tau wata ta mai le mafu anga na lai ona si alu ma le mau fala alu le mau vai la ale ta te mai tau ina ata to atu le a otul falma io e siaki le private ai o le vai sa mai tawina langi o le tulanga le o le saunga le mu o le vai ngo le fale le security o le fale wa le ta mantua na ye le mata upule na moli ai nisi o la fa ngaluenga ona o la to fa tong fitia fo ia nisi o fa la au ma ese le na no al famisino fa sala il famisino ale mai tau atu le fam telanga i lo tel no fa pe o le ngana fa le tonu fa o pepe mo me vo io o me po ata i lo ai nga yo inga le fa nga sa le o le e pe fo le mata puna lo batu anaki o na tau firma tonu nga e sa o le min sai o i le warehouse tala no ye ma tu o tangata na le vai ya talina na mai min sa
O la ye cameras. E le telefoni cameras fa. Awa leva na pepe le to fangai. Na tu sa wala I o le fionga le minister le IT. Ai se ame o tula le tulanga nei ia le tau kautana no mai IT o tulanga fa pena le se patu tu e pai ia. Le se tu pe foi le to fa tu pe to fa le no cameras nei tonu I. Ia fai lo mal fatto nunga le minister na fi. Ia mai ai fonga wenga la son na fi. Fa ola uma cameras lai fa fo. Ele ngatalina to fa popo ni si cameras I to tonu o le fale. Fa pena foi la le tu tua au tafa malum o fale ia. O ma fuanga le tulanga le wa pe ina e ta wa ia le mata u le na mo li e ni si foi lo fanga bema. O le lava e maua reporting. O pe o le vavea o le lua le tolu vavea o e mai tau wina le tumutumo ta avale au tafana o le e le o tutu lumo le warehouse. E pe o te whapasi o ila no tamanini la au te tele nei na. O na tutu wai le ina o inala le iele masano mianga o lo ieni awana whaala tua fo ile o lo whaatino ina ile. O le ipoti lana, o le ipoti o le sau mai tangata o lo no whaina. E au fia ila maniso fo mai, lai fo ia ilo e fo mai. Ia la tau ia le whela wo o ile fionga le minsta, wo o atu ele ta o puna niso fo mai. O le mai tau wina ia ta avale ni I wa tau, o toi o soila ma fo whaunga ile mata o pula le na la ngā ile. I pusa fo ia na mo Panadol sia na ave whaanga oi fo ia niso lo whainga wenga. Ia, se ese temi toi asi e po ola ia cameras a le whatonunga na whainga nafi. Ia umala aso whainga luenga nafi po toi whaola cameras ia ona e tā ua tele wa o iele masano mianga foi. A tonu o lesi tūlanga le lenga sioki so tato vai la au, whala au, po ani meo au matitoni o. E masalo mialo ave whai eni whala au foi e whasaina. Ia mo o me foi na ngā papa mai le. Ile temile na mori e la we to. Le lo ai Panadol. Ha pena masalo mialo au mai e whai e la ia trucks e tua. Wai le la titi le te leo le o whala au nan to ese. O toa te leo pusa. Tele pusa ia na vesea. Ia le tūlanga lana le wai ai ia le tautonga le wai ai nei. Ai o te ilo foi. Ele o tu mama ina le minister le tūlanga le. Ono le wasila sila ia le minister. Ai mai se la. Le fautuanga le na watu le ipoti e whaurulunga le warehouse o mea te tauna whai. Ma o mea wale le tauna pātino. Ia le lopo ai longa wale anga cameras au wha le anga se speto PSC. E o rua le anga ma le tape. Ia wana o iei le ma tano wha sama noa ko ile le whai ma o umana ma tano. O mea umana na o iei le ma ia le whina ngāna whai atomu i taira o le anga o tape deliberately le tape o mena ia e le o ise tale na vaenga ia o masap salonga na va matematenga ile tūlanga ia o le whale tele ia ai pepe uma cameras le se camera o ia wa pe tūlanga na ia o le tātou mana tu le vai mai fafo ia le taimile nei ngā solonga o le tūlanga o le technology le lo ia nei e le tauna computerize uma le tūlanga o le ia I lo tonu ai le vaenga le e fia fuala aula ia e fia vai la aula ia to tolu masina ora ula tu lo tau ona mu emo mai le me o tonu o kon fuala aula ona o tulanga le a pe to lua vai aso ia o le vai fo ia e te tauna ia uma sala to database e lo ai a sioki pia o lai mo ia le pata o lai mo I tu sivi ale o na po lai mo I sa foto ia pe sioki vo isa vai ia before le fala au na male vai la au na sa foto na le mo mia I tu sivi ai folinga mai e taru si o istulanga fa pena ile mfai on monitor mai lo tulanga o tatu supply wai ele se fa fita o li phone nei o la lo wale I fala au le vai la o se tasile na fotuanga le na mai fa au lunga le warehouse ono masina e te tau ona tilo fo ile le level supplies I te tonu le ono masa fa ai lo masina o kau fai lo le o kan termina ia umi fo le time process ai le ia paperwork na ia fa nga so le o le sina va nga na le o mai fotuanga le fa au lunga le warehouse ia matulanga le o le fale le o tatou o le tatou fisotoa inga ma tatou pe o tutuela atunu ia la talata ma tatou asioki tatou ia e fai ona babe mau mai sa susuani le vaenga ia o vaenga o malana le wa mai le fautuanga ia le la o ta atia I lungo o le minister le fola o ia ile nganga o le minister e ta pena fale le seli o te matu ina tu lungo o kapeneta
ia malo e tele me tau tuna no wata no ina langi an somo le mai mama ia tatu ia wala lo ile video clip ole lua filo ina male insta fo o tele me abawa in fa ina si si le tatu ia ma fa na tu fo ni tatu watu o ai alo fia baua ma fi si la I portla me fo me se swa ko fo le la sima ia tau alo subscribe si le fa mauna fa ina subscribe ile talamua media ia me se o le tato YouTube channel ia so se porkalame fou tu ilunga ia wa watu le faalinga ia te oina ia mfaiona maua ia me se fo o le silsila ma lo silafia o mata upolo talanoina ia ai mata mfai e fa talanoa ma fa mtala le tato no fa mal malama ia mata upolo o tula mai tonu tato no mai le taimi ia ato taliu mai ia ona ta ole le fa msinonga lang Talafalava Samoa, I'm Jack Ty Laban. For any competition, I'm all about speed, skills, culture, and of course, my Texas. Wa'ua leo. Ia o leo totali mai le nei fa puponga o le lava singa ile mai mo mai le tato tunu po fe lava le itu o la langi o le mai mo mai ma lo lava le soifua natu o lo o manuia mea uma po fe lava o lo e mai moa mai silsila mai manuia fo il tato tunu e samo nei o le vaso nei no fa nga solo fo I fa wina ia stasi o fa masinonga se mta upo pe o se mta upo ma sani ai pe tai e tulanga ese on I lau mai tau wa afia ai o se no ngā tupe na wha au mai le whaaputu ngā tupe mo le lumana I manuia o sa mo le nupi wha ia ma o le no ngā tupe na wha tino ina ma tarusanga ina e sena avea ma leo malu o le malo ia ma lona whalitua ia au le mta upuntula I mai o le na wha maunia po le karentoa ia o stasio leo sinia ai pitai o lea la o le mata upu le whaamasinonga ma o lea ua whaafonga le whaamasinonga o sile fia fo I le tātua tunu ona ua tangi ia lele I leo sinia o le leo asiasi ona e whaapea na te le malie e sainia e ilana saini le ana whaongaina e whaamaoni ai no ngā tupe a o umalantala I tua no ngā tupe pe lua se lau tolus fuluafe pe ale te le o le no ngā tupe ia o langi fo isa fata sia tu le whaamasinonga o ia fo ile na ua I li po tia lava le mta upu nei na ua tula I mai langi whana e wha malamalama le tātua tunu o le mta upu ia o mai a le iloilonga I luma le whaamasinonga tēne nei o tō paula le mea lao lo Italia o le temi fole whai ia wholosanga muri final submissions a lo ia o lo tula I mui la ua nei ia ona whai me fole o se aso e au mai e le whai unga le whaamasinonga ai o le aso muli o le taupune le aso nei o le na moli mau wai la ia le o lo tani le leo asiasi la le o le sunga yana nai wangi vai o ia le whaatanga le tau o swafa e fo le sa leo le sa tal sanga va pe o fa ma ina lon swafa le o tala uma le whamasinoga ia matau le fo so se longa au mai se polo inga tau fia swafa whamasinoga tau fia le lo tala uma ia maenga ia sa ia o le moli mau mua lava na ile aso whamasinoga le o le tamaitai le sa whaatinoina ia le whangaioina ia le long o le no ngā tupe o ia la leo Antonina le leisi wau me nupi fa o le to iaila a o ia la le sa ia le teimi nei o le moli mau la tamaitai o le tele o latou fesota inga ma le urunga li ile o vise si o silau mo lona fale tuo losi sa fai mo le email le folanga si se tiri le tene o le fe batu ia le swafa o na ngai le pape o le o se tasi ko le fa mauni na tu pepeta o le mo le mau le tene e le iba ai fa tasi ya bani o ya na ngai
o atu o le official nupi fa e sani la ia pepa ia mara tofa a pulo process o e tapena pepa ia fa bela wa ule e fa ia e mana omia o physically o te atu sani ia me ia le moli mau ia Antonio ele vai na mai o le temina sani ia se lo au le telefo o la tofa sota ingo o le email la vale se tofa sota ingo bisesi o malo na palitua na moli maula e ona nai fa malama mai loina nai ia le amatanga me le mata upu le nei fa peo se vai teni o juni na talusanga tuai vise sio ia te ia pe mafai ona ia fa maunia na no nga tupe ia o le tali na nai na ave iai alu e mai ia la u a payslip mai tato officer ona va aile le nupi fa pe o te anga va e fa maunia lana lai fo ia langa long nupi fa ai va ai pe o te anga va ai o le temina o le ta penal malanga o le fona nai o ia le sa malanga fa ta simula fionga pale mil na fo ia vai taimi fono o le wa ai malanga la le official malanga le fionga le sa fa pito fia mil na taimi ave pale mil le na malanga i Africa le pre-talk meeting fo le sa fa ia o fiti o New Zealand fa la si o mi o le malanga la vai ngai mai le aso lima ile aso lus fo bando le ftato fo mai ai o le lai o ia nanai ia Africa ai vala awa tulo bi se sio ai la o ia ni systems fo ia leo ia sota ia o le melanga sa vala awa tuai ia ma fa pe mai fa longo ia nanai o leo wa talia na talo sanga ai mana o mia la nanai e sa wasaini ia tali mai loina nai ia tapena so o atu sa mono e fai nei mea e lo e na nai ua mai e ona saini e le nonga tupe o le aso mai le aso lima le aso lusful valu le e malanga ila ia na nai a le aso se fulu fitu o le wa saini ia io e tu sala o le saini na nai nei alai o ya Africa il temina Uganda alai o Uganda le temina o vaenga o malaya sa fa manino e na nai no mal fa masinonga ai sau ia le finanga le lo ia a leo lo modia ele ai na foi mai na nai nei sa mo le malanga na nai mal pali la solusuba ia ai sai ni lo na nai le me la solusuba ai pe tayo le au mai pepa le official no pifa ia ole ma e kwa manino mai o la so se fulu fitu le na sai ni ai ia na nai no nga tupe lona winga lua ia pepa e se le pepa le fa pena sai ni la sulfitu alai fafo ia na nai e se le pepa le fa mai lo ia mo visesio na sai ni la solusu viva lona winga e se pepa ielu e se pepa ia ta o tu i lo ia le mo ia le mo li mau ia na nai le ai o pepa ia e tilo te ina ia na ua sausi aki mea ia. O le aso lava le laso sufitu. O le pepa foi le o le confirming o lana saini. Ia ma le saini foi le consent letter. O le letter foi le ua malia tuaina ia a mea lasa e lu. O tusila ia e lua. O le saini o mana nai laso sufitu. Ai fafo. Ai fafo na hai teni ia. O le la e fina o tu le lo ia ale o modi le ai o la so voi bona esa voi sani ale manino ia o documents ale official pifa ele ese me na sani voi ma na ole aso se pulu petule tu mai nunga ele sani mari na o foi la le sa mo na nai ele tu la na foi na fasili nie pesa na to pelo ina o mo na nai ia le no ato e lua se la to stuli na le no ato pe e mo e fonga na no o lo currency po fama ni e to lo fama ni ia ma le lo ia ma na nai la le to lo le ma le lo ia la le o la to la ia le sai ni fama ni no le lo le ia fesiling ia la ia na nai pe fa fela no ia lo le no nga tu pele na fama ni ia talin nai na siaki ala na temi fole lo vesita to tu no le paseni anu pifa ia sau siaki la na paseni ia o te ele saula e o mai le statement la sa waila ia le lona le lua se lau to sul mafe le fa mauni na lu le su mo wai fano visesio le la na lu ia visesio pati a visesio fai se me le no nga tu pele ai hotel I fai atu se me ia we e fa alua la na o atu visesio o le fale pol maoto na mai fasto o le atu mo o ia malo na fale tua le fa peno atu fato ese
ia ai toi fai atu la ma le tala whapea o te le lopo le ala o me sena fai. O ina la le pena tau le fifiena nai whapea mai lola ia fai o lau tala noa malina o te le tali ia lau whato e senga. Lona winga o le ngai o inga na visesi ona fai ina ua uma o na pe wa vese lapta inga ananai. Alu fai se me ile lom le lua se lau torsu di mafia le ua le ufie iai. Le fai maila na tangi o lai fafo a le ua saini lona ingoa. Lona winga e le isaini e ia ana saini sangata lona ingoa. A ele o iai nei. Lona winga la ua o le ngai o inga le visesi ona fai ina ua uma ona fai ina na ie. Le alava. A le fai mai ele i lope lala na mese na fai ai fa lua na lui ari ai ole o to fa lua visesio malo na fale tu na o to la male tu a lo tinao ole tala fo la ale no matu na fai o pole al se a sian tama na fai ia wati le le fia na lai le la mala no ole mata u le famasinonga ina ole taimela na fale su enga e lai mai tau famasinonga e se fulu le leina saini ia na nai fata e fa se fulu na saini na siri nge pala me wa fa se fulu na saini lumo de pepale ole tali nai ole o ana saini na fai te mo susu enga e tau fa tu sa tu sai la ma le saini le i no pifa ia le la va tua e bala le se ngole bala ole saini no pifa ia ma saini mo ia vani le na fai i te me fai susu enga o no o tua la le fa te ingele le saini lumo le famasinonga ai lumo le famasinonga ma silingi ai pe asia wa se fulu ai au saini i ngai pe pa kasi se fulu saini ia le na fa manino e nai fatinonga na o susu enga o se suenga na fai ia no saini e fa fulu na ina ia ma fai e ona compare le saini le na mai no pifa pe tu sai ma sai e tu sala peses ele se tu sala saini ole fina nga ia ana mai la mai lunga e se la saini la saini le i male se tu langa ta utino la na nai o te le saini se me o pepa na e lu to te fai mai le pepa fa ma consent ia ma le confirmation la le o le ti la le na saini fa pe o le saini la nai le as a current talk ia o le tulanga le tu mai tau tulangi le na ta ua o le lou na ia e lua leo isi current talk saini ma le lou ia ma vani o to fala current talk sa au le fa tu vani e le saini o le fasili la pe o le anga i fo le polala le taimi na saini la ia isi current talk sia ia matalia i loa wa approve le lo matala i tu le lo ele ia li mai la tu langa na i lo mo fa masinonga ia ai o le mai tau foi i matalia fo le na ave le tato story mo la vai mata ku nei o le ile tu langa foi le pape o ro ia ni si tu mai o lo tau a fia i foi le fa ile long le nei e o la vai lunga tu pongo ni se fa la po tongo le la bana na nginga mai o la to sua fa le tulanga nei a le tulanga lava yo le nonga tupe nei tau tino na mai ele sai ia le foi manino e pepa no pifa fa ma no la so se fulu fitu le na sai nei ia le taimi le lai o ia vani ia na mai a felika mala kionga pale mia na ko taimi pa to atu e taliu mai nei fa nga malanga le an malo le so lus fulu van mai le so lima la so lus fulu van a le fai mai o le na saini e mani le ia le vi fole aso mene le tawo mene o te tsari a e tawo le surfi tule na saini ia ngala saini o pe sa e fole tala ulo pe sa tala sua i fo fa pelo no vingala o lo wanga le na sau saini le me ia lo tino lai o ia ferikal na vai te ai le o mawai la i fa mo nga ia no pifa po ai tonu na fa ma ni le lo le tangata le pito ai lunga na approving le loan ina ua mautula falling o mautu ma pepa ia avatu tu fa ma ni avatu malienga le consent letter avatu le approval le saini ai to lua leo ma le lo ia ma vanila ele o mawala tangata le pito ai lunga le na approving lo le ia ia ni vai ma vai na sa tu ia mai mo famasino ai te man tu le ia le te mitono le lua le tau te tamu no ia ia te mi le e CEO na no pifa ia la fiona foi a Pauli prince o ia le sa ia le te mi na i lunga na ia le vai ngala le pio vai ngala le sa tala no ia le te le Antonino le process le fa sa fa tino ia e mai e ona la to wa ta penanga ia le long ona ave uma le pepa o le vai nga foi le liko
O I fole Antonina sa tauna sai ni mai current o si to ave. Sa tauna sai ni ina. Ave lo leo pepa o ya. Mo final approval. Foi le legal team ni pifa. Ia to alu o le lunga tumu. Ia la to ela mal la to fotuanga petalia pe le talia ia no nga tu petanga le tapsa. Ele lola sa so fa ia. Ele o lola po a fele to e mana awaina ia submission sia muri aloia. O ia na nai ia sa represent la vai lawyer le official lawyer civil e wa mta upo le ia visesio ia sa tula ia la fionga fo inga ftasi ya fumono se fo inu o la wala ia sa pina wina ia mta upo ia na ni ia wai o le fta o man tu atu nei lang pe o le mta upo le so tai fo imale tulanga le modi ai fo ia la wa fionga il famsino o le mta upo nei o le mata upu nei ese la morianga I o ila ya e lua morianga le moriai se sio o le saini fa malosi po le fortri ya wa ula ya le tule o le moria o le faino fo ile o fa matalanga o fa iti e pe tu iti le tamali am defamation ale defamation ya o mata upu ale ta so morianga le moriai ya e pe sa mai I le mata upu ai ese la morianga le o ta upu la visesio le fai no fa masino ma walunga an ta upu le fai la no mata upu fai fa masino ma fai tumalo ia wale la ta se atu le sim ta upu pe mai al malo longa le to fa mana twatu le tatu o tsunu male mai mo ai fia maua ia por kalame pito I lata mai ale talamua ia ona e subscribe le tatu YouTube channel le talamua media ia e te maua tua ia fa poponga me umalava o talafou ia fa pe fo I matal noanga ne me sil fa poponga fo le lava singa e tu fa te seal tatu ofisa tu tonu ia pia nei ia awane mai mo ma sil fia ale tatu to fo mai ia ona fa wa le vanga mon Skipper Tuna is the healthier choice for you. It's nutritious tuna flakes, packed in easy open cans. Get hooked on the great taste of Skipper Tuna today. Ia o leo toi tali mai mo le vanga muli o le nei wha poponga o le lava singa in ta upu whalo talanoina o mea na tupu tonu o le tātua tunu. O le vanga muli o le tūlanga le o le singa ngasi le fionga le liparamia le sunga le lauli le maria toa e leo lo o iai nei le whalemai o le middle moa I au kilani I New Zealand I le taimi leo lo tuwhatasia I pol klame nei la so luas fumaleono las freile o se tema luas fumaleono I le tausanga luafi luas malima le tato ofisa tu tonu I a PNA. Langi o tele lava tala ua tula mai fo'i o nisi au tala o tala mo'i au isi fo'i tala pe e wha sua lua fo'i lea ma wha le manuia le tu ina mai. Au lea mai tau atu sa iai fo'i o lea so le mai au wha tau tonga lea so sulu ono, lea so lua, lea so sulu male ono o se tema o le masilu nei. Na mai alfa tau tonga le tai au ia ona wala au lola le o le whelo inga mua la vale ale fionga le ripalemia ma le au tustala ma le au whaasalau. O le sa iai, na fsiringia le tūlanga o le ngase ma whaamtalaina. O le asau mai tau le whaamtalaina le fionga le ripalemia o lona fianga le ua si ngase I New Zealand. Apulu, na manino ale sau noa ngana fionga le palemia wa o te iloa le na fsiringia. O le silen tu ia o le na ma ua wa ngase pena ya lu pan mai o le tali e sa o le na pa ma o ni la va ia tu langa le la tu ia fo mai e na manino foi la la wi linga mai la fino pale mi o le me o tu ia te ia tau le fatua o ma mai tau ta am sanga po ia pa la lo ia sa pa so o porum sa vai yo I manono na o foi manono le la e lua mai aso ia o le la manino ma le tala le ia se ma lo longa
au le mele tupu ia te ia, e leo i ese ngase tu maufu, au lona vai lona au se tu loa, pe foi le pe se ai se me pone pe ia umina tu, ona tingale ona na vai se tu lo, o le la fatoa fa manino mai ia, mai ai le taimi ato lo vai aso le sa ta milo e, pe sa la ngona la vai le tinga, ia ai le ese taimi foi le na ta oto ai, ono le pokalame le na pata milo pe lua se la u mon tupu e tu la ia na ta oto ina. Lua se la valsfu. Valsfu. O le umi le na o le tu o le fionga le pane miele, taimi le pala ulo le na pata. O le foi lana ia fa manino la tu la, o na la tu foi ta wale no fo mai aleki. A le funa la tu aleki va ai o le vai masani lava. O le vai lana le o malanga toi nei le inu mama foi le mo tonga pitinga ia le meno tu lai mai ele ngata o tau mate le ngase ia awo le tu langa foi le wa fa le mo bu fa pe o fa tu sa foi sto ina le si foi fai pule fa pe sa nei wa final vai wa tau na tipi se tu le vai o na fingo pale mio tele la faina nei ia ta a pulu no fa lo mo tu fa pe ia ni si lo mo fa lo so ia e te lele a fianga la fianga pale mia ni la ya no e tinga ina ia wo isi tala ia le tau te va ai tu lava ia na pala wilo ia sa ia na tala ia sa lu le social media ia le o manu ia na va me o le tu langa na nai ai e le ai ma se tala pale mia va pe wo suka wo wow le te le fai le ama le ai na o lona a o lava le na fa asino lima ia le asona Paule na fa pita ule le ia te ia tu langa foi le lo le so i forma lo ia o te le lo la pulu le te lo tana i o sa ia wa ti ia lava le tele foi o le le fa auto fo le tato pito la ni so tato foi ia va senga le tu langa o le fa le lo tana ia fa pene i le na le vai ia no social media mai ro tu lunga i fa make it as a genuine article foi le o valuelo fa temine wa va vena tal jonuina tangata ia lunga social media. Ia wa le sa tato mai te wa sa sisila le tunu pe ato vo le tula o tu le so le fa tau tonga. E o va male tula o tula ia failan na sa noanga fo i muli no mai ale fa tau tonga. Ia to mai fo le uli felo i mal kapeneta ia ona mai lo le ava no le tu stala. Ia na ato vo le tula fa felo inga male au tu stala le nas. Au le te mai te watu o pe o le mta upu. Ina ua mai le newspaper la so po la sa ia pe e mai vole le stulanga vole pe o se me o la fai fa vave fai fa na o la ua o se va le hoile o le chat ia ta o le chat ia ale te fa sa o mai le stangata o le te mai te watu o le forma il tangata le fa sa o mai o le air ambulance le melna o le ambulance le o le ile awala tele tape o ambulance fe I solo ya ka ko ia o le air ambulance le mela ile o se jet fo le fa pe mai fa to e abe ia wale vai ta mai towin e fo isi ta to ta ai o le vai sa il fontanga al parliament a sol ta ia jet o le si ta le si parliament o ta to no fa nga ia le mele ta o le ambulance le medivac medivac ele se me fo ale tu susinga ia sau te mine wa pe o se mea fo foto a tupu le ave o se palemia is tu langa fa ava vega e lo man tu nele sa le a pu no ia le palemene le asonale na va na bala au se mai la fionga le minsta no mai fa ta se minsta mal palemia na tai o no fa ta to penga la veno ta io le tuanga ile sa ile ole process fe la le na ave ole awala fe la le na ave le tai na ia le melo tupu mai o le lopo feme o mai e le toinga atu singa ne o fa pe wa o pe ele ngata se me fa tope a pe se me volele le fa na fa na to o se me fo ele fa mo ia ele fa na ma ni no mai la vai ele official panemia ia o le se tu per mano e ave o le fa tope la vai panemia la ia me ne o privileges ne el panemia to tongi le malo ia le ia le wale se me o le fa tope la na tu sala e sau ia tu susinga o ave fa tope ia se e fela mas tala fa pe fa tope la tu tongi la va ia le ana le au mai fa mala manga le ofisa manino ia fa tope la vela fionga la inga le fionga palemia ia la wina tole
o le pandemia e New Zealand. O le te whaanonga toi fo i mai nei whai ngol vai aso i ana na whionga pesa. Ia, o le whaalinga whaalawa i te lele na mai lo fisa pandemia lau whaitau. O la eto e sea mo le vai aso i tas. O la e fua expect, o le upule lo te mai to, expect to be away for 1 week. No no winga whalantu e le sa. Ia, ato e le sa nei le talo na to e sea. O le tfi fsire tua e le tau wasenga o le autu stala ma lau whaasala laulangi. O le whapea a whai o whaile tala lea, a watu lol whaamtalanga tonua me le malo, le official explanation o le me le tupu, le whaamtalanga aloa ia. Pesa tau lon whaasao mai, ai pe muso e whaasao, pe lai e tau whai e mimilo e le mea lai manatu e ila tau o se mea fau, o se mea whaavave, o le alme o alaina whapea. E whapea ngal tau au tustusi ma lau tau whaasalau. Ia mantu foi apure ese a falpenga luenga ese apatuna ese apatuna ese a onga ese foi le mala mai tatou ta iana o lo ia tatou ta ia le muli ta ia a sa le le ala sa no anga na mai lo le pepale na fa malama mai ai no titiro lo va le lo sa fa malama ngai ia o te vai foi isi I falpenga luenga. Instead for le to au mai no mele ia to sui ato mai fo ela to ia ini mai longa to mai mele to e ai la to headlines ile swinga le sui ia le e fa malu lo apulu ese apatuna le lo to manatu atule lo to manatu ia sa tau vola na ise se le pu ela to va le melan e sa no ile fa to vo ile sta ile le medivac le nga ave fo imomo. Ia pe tultuli loa sto ina leo mai e pu ele to sto ina lem fa ia tal. Ia sa le al sili la apulu tu langa matau le mele we ni mala vale. O le security o le VIP o le matu ataita e le ma faina to e o ai ata to se longa ye ni media pass swift to how to we mela na peno o le fa sa o le atol vale le o fa sa o le tau no VIP lu no nisio media no vinga. Wai no fasili la ile si foi na poia ta pena mana ile wata na yo mele ile sa wata. Pese ata na o mai se tangata. Yo lo no winga la ole ta poia la fa nga winga ya o anta ale malai va ale tu ma ave newspaper ma ave media. Te lo ya la mo sa salonga na I wa pina la to le tu. Pau tangata I ona o tangata va ale le tangata ole o fa nga winga. Ia malai va nga le ole o lo Pui sa ngale mo le fiong al palemia. Ia so se siala la to fa no pu ele ta ma mai lunga me fa pena. Pe ole foi tatal no pe uta a matanta u fa tal suata fa matalang. Au len sang no mani no ale palemia ole voi fa fonga le tunu. Na fa ali foi le tu stala, ile so len fe lo ia wa sa u ia fo. Wa umal taimila al palemia le fast pol palemia le sei tu. O ia o le palemia o le atu o le palemia o Samoa lona winga e ia ona entitlements e tau na whaalalogia ia o le treatment fo ila le media e tau na ai whaalei le tūlanga le ai pe o le mai tau atuala na pe e ririfa fo ile le ia se me tau na pe e whaaleanga ai e master salo o se mea fau e le tupu mua ia e se ara ngasi le a vela ua toso e whape e leo na tau whape e te ufo I mai ua o pe o listo ina len sa pe o whaamtalanga na ia fo ia le autostala ma le whaasalau ia ma le mea leo o le mea te tau una whai a se le tala se whaasau a le mea tau mai tau atu a se le tala a watu tala sao o na le whaasau le au tau mwhai me milo ia sao a le mea se le na le na sao ai le ia e nai te menino tata iala a mai le mea se a watu whaasau na o le mea mua na tau mwhai whaasau e whaasao ia le latou whaamtalanga le na polistori le na sa mua. Ia o mai tau fo ia o le te mai tau ina ia o ia. O le tūlanga fo le na sa mātou tau sana noi fo ia le mātou lau lisi aso. O le whaanoanoanga le na. O pei wa o le amana ia fo ia nisi. E o rua le amana ia ma le māla malama I tātou ta ia lama. Code of practice ma code of ethics. O le tala sa o lava le na. E o rua le noa. O le musa ma le mala malama fatinonga la to fo pito na ia me ma alme tu mauna e se lo se talo me momuana pasa faile pasa awa se lo
e oso mai lo te popole we se fa sa ke o sumi ka o fa sa wa me ka mo fa ya nela ne sa no e sa o to mi milo wa ba tu ne le fa mama la manga nei o le a mai sa ya wa ba tu to mi milo to fa ye la to le si story ya pena le ini mai ya na me fo ye to tu ye to e ka justify ele la to me le na fa mo ye le tau na tu la ne lo ta lo ma fo fa ulangi langa le sa ta tal no ile a ma ta mal ta tal no nga ile warehouse le te we ta to fo la ma le o campus ale o mana tune e fo wal ta to VIP le o le sa ye sa fio te le fio ngal par mi le so na lo e taula na ola na to campus e tona ma wai po ina po ele ata o le nga yo inga tanga po ina ye o na ye tanga te le tauna yai pe o tu ye tauna e sa ole le ya tauna siri wai le ta fo ya le ta fam talanga le o le fionga ya la au le mali to o le pale mi o le o le ua mal fai nga palot ele to o pule o fo i mai le atu o le fina ngalo le atu o le pale mi le mal vai fai nga malo e te taula on fata fa lo lungia le ua mai fina ngalo o le atu e fo le tatu vai nga lo sa la mal au sta e sa le la o le wo mo to we la nga mai wo mo to ina to le fo le tele o la to le wa sa fai mai o i to finga minsta e wo le na masangi mal au sta tala no nga masangi fo ye pe fa ko di se tu lo to le la tu la in mai wo esele tu la nga platform ne we la to te mine alo te mai to una inizio tu stala o ro fa wa la ma vai nga e ye la se ta so tu stala ma tu la ba na fa tu ye vai wo esele tu la nga la wa ye wo o ma le te mi fo le to te fa ma li pe o le fa alo e ave o le ta mi ia tanga la o mai nga la na le sa le la ba pale mia o minsta e ta tau ia tātou ni ona toi ta tia tātou winga masani fo ia faitua al fa alo e ave la to le tula i mai tai le malo o tulanga moni lava na tana ia o le sila e lo to pe e la ta mai nei ia lo fa alo ko le situ sa lo fa pe le fingal minsta o fio bala au mai o e be ha mama ke le bala au ale fel minsta le mo tu fa sa o mai le tana pa pe la wa fionga no wala au mai te le la ngona mai wa esele ya le environment le tato ya i wole tutusa a fai o le wa sa ile minsta fa ali o vinga fa alo wala tato ngal venga fai ai lungo fa alo e ele te me tu ya tu ai tato tala ai tu ya fa alo ya tu la fa pe ya wala sa no la ya tarsi e lo mai tawa tarsi o le fa alo ya po le mal ai tu la ngai mo mi ai le tala no pea ia wai o le tele fo le swinga le utato mai moina le tato tunu o ia vai nga fo o ia pe o le media o mai tam foi take over le meta o le media la wanga ia o sa o afa ia la to ta mai menti fo ngale ia ba pe ia to mai le tam foi take over ia talo sia la no left te le tato ngalu nga tau fai o left mata le to lo vai sta luna tu le mai fai nga malo fo ia au lena mai mole tunu le vai sa si le sa no nga le fionga le ali par mia le sunga ya laudia le mali to yo la manuia me uma ia tal si le lo fa malanga le yo le tu ne to fa fo sia le malo si ne to ia to fa fo sia le malo si le fionga le par mia e wa te lo na fa no ta ingal na no le tele o le ngaluenga na fai ngaluenga o le fa tali mai le tunu pe na mai le fina ngalo le tunu mo le atina ino le o le tato o tunu ia au te lo le vai fa i lo ta por kala me langi si no ngai si vai ngolo e fia sa no ia e sa le la sa no ia le ta silva ia so ia na foi e te fa mau ye foi ele o serious tele ia le ngasa la na fio mo foi la le fa mau ninga le na mai le pepo fam talanga na le ta silva ia so la to sia ia ta silva ia ta le ia na vai ia so e maro lo le ia na na fio mo ia to ta liu mai lo foi la ia ta to ta li manu ia fa altia mai penga malanga na fionga ia malo fa tai ia fa fonga mai fo el tato no ia ol ma fa sol na ma le mai tai tu stala sinia o le talomo media le sunga ya tali langi ke soma ia fa so atu i fo ia tu so ol nei fa poponga o le lava singa ia tu so le fa unga tat fa unga ol tato por kalame vai sta ta sia man tu ai pelta ta io le tunu le fionga ya to filau eti al sana o fa langi le fo longa sta sia ta i longo le tato tunu ia masania fa i rolma por kalame malto ina fa malto ina tau ia aria pu
ia lu Yesu e so va to fo i polu ia o tala na o sio matou motu mai sapai ia o le mai moanga ma le whaafonga mai le tātua tunu nei whaapoponga o le lavasinga o tala na o sio matou motu o tala ko ina o le lavasinga nei whaapoponga nei vai aso tātou toi whilo i le isi whaapoponga o le aso ina ia manu te leina manu ia whaasau sanga ma le mai moanga so i fua Samoa